Banoya YouTube la Facebook thinglang news thado news YouTube na la kunin tunin ni sim som la khat la phul kum sang ni la som ni la nga ni ko injong meitei te tu so le banoi tu so dang ho thado pa wa ki le do ngai la ana nei ki taw hite paw hin le do alen sim son elmun tu so na sima ke ma wa si kuki zo community in Adel Demand Center Gov in Kigel loading to le demand hi ki loading hi tin Union Home Minister Amitsha and Governor Ajay Kumar Bhala le Home Minister at top official ho ko ma heksa na nei tai tin akiseye Pakistan adya poi mota airbase ho se ta ji in gal hi maban jama ache belo na dinga ki ho na ki chai sa ding tin masape na dingin Bharat go finga ko hong ki boltai Bharat le Pakistan te ni ki ka agal chu janin la lang ponga PM vel la chun case for aki pong do tai Line of control a Bharat gamin anti teng guide missile deploy bolin akoi tai Pakistan case for su ke jawin PM modi in high level meeting a bolta ni hi Pakistan case for su ke in India langa drone phabe in kapan ki tawe case for su ke a Pakistan drone phabe Udhampur lalcho agnu in Jammu and Kashmir le Rajasthan border a hin kap ve tin akise hin la India air defense in akap le tin akise ye Pakistan in case for asu ke in Srinagar lang akap kita ve hin la India air defense in nakap la pi ve India and Pakistan te Air Force base so ko airstrike achil ha pi vin hi operation sindrujwa Pakistan India ko ma ke hote tin ko hong tai Government tha sim dinga lungyal ki bang MLS som ni thum a umi ki chan chu hi tun la thing thlang news ngayu muntina tha do news YouTube channel ngai zo sen bon chawin mangpha